Komisi benta berkentu syaplang ya ki khon samla ka shnau mamlu ha ka jingnang ka jingstat ha ka puli ka dangle kumta ka mamlu Education Council kala pelong ya ka jingpun ko buram ba shisin jisnam ya ki samla ka shnong ki blawan chakmat ha ki examin arja arpho ki bakentup HSLC SSLC ba degree ba fair ban ka ket boket wang ru ya ki samla ki banya khun ya ki examin arja arphuwe kani ki jingpelong ya kani ki jingpun ko buram ya ki kena kalong komisi benta ban ai men sem ban pensilur baki samla jong snong kin be syakathong jong ka jingjob lingba ka jingyai minot bat jingtrei la penlong ya kani ka program ka bakerpang ha ka khatpra tarik urumphang hajar arpuai hayeng sang kan thei maumlu la sang ya kani ka jingpun ko burom ha ka por saushi teng jan mien bala penya ya ka program dai ba sempai dekhar bala yo ru ka jingkren Pediang sobha ya baro akibawan ban shimenta ha kani ka jingpun ko burom ya ki kena puli da iba bansan kelendo ibalong members jong ka maumlu Education Council la yo ru ka to kani ki jingkren kentu kan pham bat ai men sim ya ki samla idele ya ka examine ba fair da iba penskam harmalang ibalong president jong ka village defense party maumlu president jong ka BDP ula ong balada ki samla kimdon hi ya kathong ha ka jingem ka jongki longle no ei ban puli don kam ban treshitom ban minot ban don ya kata ka target ha ka jingem ka jongki lingba kalawe ka jongki hoy na kasen ni na ka BDP village defense party ba kum ki khana ki badai ban yale ya ka exam ka ban kong e pidi ban don ya ka confidence ka jong phi hakanu kanu ko benta ka ba pen kre ka ba ar la ka longe ki bla de pas le de ki ba nang de bi le ba ki de ban non berubor ya ka target ka jing em ka jong phi dan ka thom ha ka jing puli ka jong phi kwa ban long ayu le ni bi kwa ban pas kum do nama la da jim don ya ka thom ada ka jing puli ka jong ka sulong tang bang su pas ni gem tep ka ei kapenta jungi lah ya kalau way juga cingin ko jungi kalong lesi kabaleno ay ba jong lu snam ajar po lesi gim simlayo ya kijing puli bobiang ya hikai bobiang gim simla kan pendem ya ko so bakadai lemba jong kejingja jong kejing ya kendu ya kani kejing pang COVID-19 kepala kata yang pertai baru kawai namun ban ong kum ni naga benda kitu ki na ki badai menyale ki aksam kip dai ban kan stick la yoru ya ki jingkren now acting sardar jong ka snong mamlu ba GSRG ubla kentu kan pham ya ki khon samla ka snong ba ki dei ban yai minat ba trestom khanang ban yo ya ka thong jong ka jingjob bat ila ongru ba ka jingdon kani ka mamlu Education Council kala penla ya ki samla banyai kiu syaplang ha ka jing puli ka jongki lingba ka jing ai men sim jong kani ka council manla ka por jadi tinggal je mereka Education Council ka ai men sim disya ke bubun sama hari ini semua jadi ini kita badan ini council ini kon sama kami yang sama macam kawan sama hari ini puli Long kaya kaya kusuna nagalang sa council ka kuduro ni pas bahagi sa ni kani ko ito taro ano ni bawa sa kan sa akan di pas bahagi bi ako sa kendali na ako matre ito pas ma mas tangguan ba kunti wa kanya di ngere ko lumna kidan tuma pas dari itu, kalau kita undang ke target, undang ke tahun, bangun tahun uwe, lima posisi Pemerintah ini pada tahun. Dan kupol ini waktu ke Cingruai, nah kiri orang dajit. Kita kira nanti kita kulit, jadi ini dan ke Cingruai kita sapi, agar tengok dan bala, beda bala juga, Cingkulit.
Nadu kipon bangadang dong ngadang kena ngamju berkah ru tam jing sopa kisi kipon kia tete kimarete kapan ngamju berkah ru kapasya tete Jing high school jing bule ngắm chu kết kya ngắm tiếp ngắn bà mi nay mình ta nó đang vẫn suốt thu dùng đàn lá chu đàn bà la cần cái tiếng ta là đi xa cả thông ba bị thù đàn bà la bagi paisa khem dayo ma ki jingkel tu tutur syabang yai mi na thom itip ngin sayo ya ka jingchom dan bala khem tim dala desha ka thom ba bi tu Aga jing long sam nga jong nga ta nga so thu dan ple shi tong da la de ngan ba I thu ha jing ya ti ki jing ya le man la kasi ni ham pan ma jing sha kan jing sha bishni Jing empa menakasmi ihap banyale banya kunduki bangin yo koi syakya jongkana yaki wei banyalam Cicok nyoba habang kikala kisah pengisai ya lawe ngite dikata bagi omong kacing tersitom malaki kako usting hulam dai jing evalo gitul bang itom wat bonjing bentar sakala wei ngit setak ini dikirtian walau kerandian kam kacing eshan dam dan bala dan ketir dala desa katong babitu dan bala pangit poisak ya kem dayo mat kijing kerdu tutur syabang yai mi datom itip ngin sayo ya ka jingchom dan bala tam ketir dala desa katong babitu jala kisam bangati kepidu watu bedu ya cimpuli ketal yang kamu berjuben sergei nama letan kalikin kalan panginte yang awai dan bala dan kentil dala desa katong babitu dan bala Ha kani ka sni pen ko buram layo kat to kat ni ki jingkren na kongsan ba balajit sendram ubolong MLA jong kasila constituency ha ka bola ong ba ki khon samla ki de ken mau brabor ya ka akor ka buram ha ka tien ha thliet ha ka yai ka yeng bat ha ki benta jong ka imlang ka salang lada ngim buram ya ki balahe alasan ka jingnang ka jing start ka long le no ai Maka kini constituency Kasela constituency but natrai ga kaya than sora prohoy tanga kani national ye kada kani council baga jitmo ga jonkiro mastana ga nama letan be amor ki bano senya jera indrei nabon balam baga jitmo jonkiro kumno barkan kerteo ek khana samla ai sam ni banwat Kumilan dia tu, malai kan dia nanti bagian, lamarga dia kadang dia pulih orang cakap san kan dia, jika pada cahaya kerana fresh baru jangan naruh.
ke exam iban mau kembali tangkapnya jadi sistem kapan kemarin haji yang jopi kibon ke exam drama kini ganti berikau ini kuno punya cakap cakapnya mat mau baik tentang ini kibriyo isi baka ya ke education but ke literacy tentang ini perlu projor belanda jimpule masyarakat ya tambah lah rakam yang ke akor ke bulan kamu jemput ketua kejimpule putih kejupi mau sang deh kediba ya akor ke bulan kediba nang ikino hikai ikme kipa mau kata musang mengirang di sekolah dapat kelas aktif ikino hikai dari sana hikai sisiru sasnai di mata yang habok nama orang musyakso maki ngatai borok dah ini mot lama tak borok asai balas akabash jongahi syak sempat makalah jersan hadir di musyak sempat show ini kedua education or literacy or kapten yang head yang sam kikio koi kedua belum kerdan koi kebulung kapor berikau di musyak mah dan jumut dalam koi start nilai kami melakukan dek kei bok santan kumki bro para baru tapi koi jadi kai dia agak jengeng bahkan sedang ini bro hanero tamu hari nongi khmat jom kane konsumsi kamut baka dek baka hendra yang ngaru kalau proses kerangnya kadang mikisni bonsen diberi kiperhat peladu memilih antibut dan kipor inter dan kipor bahapan pan jumut negeri romba bilang dan kipor roba bahapan pan jumut negeri romba kipa padat lese kejipure ba apakah hendra makipa kumka restar lagi dan isi air pengen baru ini kata mereka konsep mau kebar ni belum ini perhat Islam kaya kijingnya kijong portray mentang Islam play ini Islam ada ki i kalau pun no karena ni Islam ajala juni portray berapa ni but pi dadai bagi dan ki kena samla juni ada pendar begini jimpule putih kau dah ikan yang medical seni dia kum kenika advice mentah begini yang cakap kuno berpikir dari hak nanti sekian kali kawan kita gini diwai lagi disan ham ni Bat hakani ka program laidon lang u acting sodar ba GS Raji u sodar barim jong kasnong mamlu ba PS lendo kidkhot ka isi jong kasnong bat rengkat kilong kemi kilong kepa bat kisamla jong kasnong mamlu bat layo ru katuk ni ki jingkran ai khublai bat kergu kedo ya baro kibawan ban shimenta hakani ka program bat kerpang na ka benta ki khun samla ki banyale ya ke exam da iba ban lam ku parlando i belong presiden jong ka council ban ruang ya kimat jingai play na kuntang jong ilang balo kita don na kita por ban ilang tundong ya kita jingalang tunjong te jingai play ka ba
officer ba to bakal pamaya college apology kupan sendra iba lapun songkun ya kan ka jingalang ka jongi kumku officer haka bawai no jong ka jingalang ba pun ko buram ya ki khon samla layo ya ka jing duai ka ba kerpang na iteman basan ba LR sabong haka ba ila duai kerku godo kamtam ya ki khon samla ki badai benyele ya ka exam ba pe ba kin tho ba kin pas ba ya ka exam ko jong ki